Ken Yipi Waro Kiwa ha kani kamadang ha kawa pendem wengo edem ublai wa im ublai wa maya ublai wa dap da kejing yurai ye ki kon kiongo tam Yipi kiman bei yong kadaisis kiongi Iwadaye uwan nadok nin hadok ni kasngi Yusuf upai nadok nin waye bon pi wadhe kejo kopor hagani kan opai sngi ne pi kam nin pi yu ye bon teni te dau hawopai ye pi snyai wa kabalang man wa im ne pha pi kite kibei kamong to do hayung andre hapo balang le manpi ko chip hem awu padi ya kajingman kajinglong yang kaperthai wakani yoi wa kajing im yang i kibru lada ong i kan thai changrang chemi wa kajing im man go kawasir bha lada pa i ki kon khandro Bongi na perdi ki ki wadada dep ki kerdan ki wadehe andre sir ke jingim ko ongi wa do kre hap to kre uvi po wi bru wa am chakni ko perthai lada wo ongi ki khenna ki khendro ki wahe ki temen Barabor em yagani kekentin em hi hanga hapi ya kekentin kuong wateni hagi jingim yang i kibru teni ngatenya yagawi kiten yagi kom ten yang i apero em gijim kom ten yo lese em giwaten ni chono em giwaten ni nongto em giwaten ya kiwadi kiwaba em giwaten ya kejut em giwaten ya kijingyap em giwaten ya kechongtha chongman em giwaten kamjo buang utia hospital le em bat giwaten amen Enjera patundan buram malagapo. Enjera patundan buram malagapo. Buram hapa berukun badu metse makun. Lejpun, kajisu. Ya kecikku begini belai ni mana terlibat nak kecikim jengi mana si mana tayo sisa kando nisngai abang ikerman kami abang inget kami abang icanya kami kajisu kami Megi ikut jang sunjuk pentai kasih dua dialysis jelum bang yang menta akmat jeme ban IT dade bandang kita tiap jang bikin permen tiap jang bikin sup tiap jang bikin permen toyarat wingi ban buram nyekamet pakasnan jeme Naming inyo berbualing sojang ke Yesus pa Meba imbar pasencat junom la junom
Edi dan sejuk mengkapai kebatulun ini apa paling sekian dari kimbok kemudian ini lama Presiden Secretary yang ini seperti